hak wedai pat sekawai pat kebenta bagi keren kalau free coaching nanti kisah melawan kambat jam di pada matai nila kerpat na USDU ba unbu no ya kawai kajaka bat ai free coaching ya kisah melawan kambat jam po jam di pada matai ini kadau kalau ba ni kisah melawan apa mau sudut nila jengai kan napo the district headquarter ban lek coaching coaching tu jongi dalam ban yo ya coaching sebentar ko biam kan tagi samla ki ba wa ban compete lagi exam boper ke DSC ke MPSC ke polis bat kiwai sekawai pat kamat ka bingilai keren ne ka deka halor ka employment exchange di halor ka employment exchange nila kerpat dan ba jom SDO ba pun bu no bani thaulat ban bu no ka office ka pura ani ka tanah rekam ka pura bo jang mau sulut khnang ba ki baj ba tentang kisamla kinyo ban late star ya di hapo jang di office te kita kidai ikam ba ngile keren ba kabas mau tenat ba ngaliang jomu kula ini pan pendat ban menle ke ka bengi dawa tiga ta ga de ka kubon ka bengi kwa pan pha sha ka dong ka thai ba chek kun samla jong ka mo chulu ro ko we le shwe